Kadha ya mubunge wa Bore Doris Mwambiro nowe mwerekere munene wekundi kia Rejesha natongeretie atongere bangi mwanya kuma Bore kiri mathomo yo andibo mitintere cia kisima. Kadha ya mubunge akera na uriti mwingi uciumia kwa ndamite na njira ya kumenyera rera ya thirikari iciumitie. Kelvin Kimathi aina ripoti. Bao ni atongorero matura mwanya runguru kundi kitika kithirikari wa Rejesha runguru nkadhi ya mubunge wa Bore Doris Mugambi baki amukira Mauritania ukuria mitina njira mwanya na moro tuyo kuwatila rera ntere cia kisima. Unibetha ndemu methia wa mite ende kithomo kiranda thoma kithima na arua ikikinene muno uwango chokia nkatho kimandamure ndikiri no ntubwa kwithira na twatanithitie na stakeholders baraba kumba tutethia mantune ya kuthoma. Magitara turari na thina imbonete ikundi bibinge TIST Safaricom banda mite gatiwe koma endi batu turiana no tugathigata tugakikicha mite kuwata batu twingwa turi arimi baba bukuona acha twinthe janaru atuthomete muno ingwitikio tule acha utino ntwara thoma na tukithoma ucio tukamenya be mukindori chori ono ntubwae ingienda awa tukuthoma mantu ja maingi na ingwitikia twacoka micii yetu mantu ja miti jagatutethia na jagatutethia atia twithire twina miti indigenous ira tukuga igatuonera mbeca na mpuice ira waigua uga mantu jangirabiria na kwithire kwina indigenous nacio no ntubwa kuthithia riera. Nkadhe ya mubunge Brunyuma ya Mauritania yao kiri atongoria bao ba matura natongeria kwe 25 ku mantura yonde ya Bore na naru tukwe ntongi monono ntuturiaja kisima tuna state of the art nurseries ni utukwenda Kinyau twaretie na management ya kisima patuire bakwenda utuonia kuanda mbegu professionally no ntule mwetu anda ikara kuma bwega tuketha twina percentage very low no tubawura mbuga tutina mbegu injega tutina muthetujo mwega kana tutukumenya bwega mantu jonthe na arua twatinda aja kisima na ni giteo mono kwithura turi aja no ntu te kawaida bara baingi baja kinya kisima kana ndene aja tutaja kinya nasari neja iji ende kukurukira Rejesha no tubahusiano bubwa na kisima na ibonere ngugira batu tugwita ya kwenda kuanda mite bagwa bagatonia nekenda twina matokeo ja mega kulukia kinyelie wandi na umunyeribwa mite matura na urite mwinge Buri yonthe kaitene kao ushiatira na njira yowandi bwambe ndiko na ukwe Parethram karankiura yantu cash crop yetu Buri niriku itukuona the other day president ya raria ntubweria deputy president ya janu ntuba conference ya kawa twaraire mantua mira tukaririe mantua majani mantua coffee aburi twinambi ikwachite cash crop nontu narua janarua bagekera muturu munene rujo batethwa bareo kana nono kana mishiri tuga mantua mishiri endo tikyo ki cash crop narua ankwenda twaririe mantu ja beniko kuma twana na batu barakura kuru tureri na beniko na yeu yethairwe cash crop njega muno na yethairwa o mweri igakethwa na murimi akona gintu utugoka kwira na arua nitiria kana na mire kana we ugukarire kana utumtukeja kujukia Parethram yeku ko na arua atukulan tukalan mantu ja Parethram kenda twika tukianda miti miunda yetu na yithire nae beniko. Nkiripotera Weru TV kuma Bore mbita wa Kelvin Kimathi.